하나님 아버지, 감사합니다. Тэнгэрлэг их эзэн минь тандаа талархал өргөе. 오후 시간에도 다시 베드로전서의 말씀을 통해 우리의 삶의 모습을 점검하고 바르게 살아가도록 진리의 말씀을 깨우쳐 주심을 감사합니다. Эзэн минь та биднэрт энэ цагт мөн таны хүмүүсийн аа, м, амьдрах үүргийн талаар бас зааж өгөх гэж цагийн төлөө тандаа талархал өргөе. 이 시간에도 성령께서 우리와 함께 하시고 Эзэн минь энэ цагт таны ариун сүнс биднэртэй хамт байж 은혜를 베푸셔서 우리가 말씀을 잘 깨닫고 이 말씀대로 살아가도록 도와주시옵소서. таны нэгүүлсэл биднэр дээр байж таны үгийг зөвөр ойлгож хүлээж авахд тусалж өгөөч. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. 아멘. Амен. 자, 아까 여기 우리가 3장 여기 14절 말씀까지 살펴봤는데 우리 13절부터 다시 한번 돌아보면 우리가 열심으로 선을 행하다가 우리가 열심으로 선을 행하면 누가 너희를 해코지 할 거냐 이렇게 말씀을 했어요. Мгм. За хэдүүлээ 1-р Петр 3-аас явж байгаа шүү дээ тийм ээ. За 3-ын 14-ийг дахиад харах юм бол тэрэн дээр тэгсэн бид нарыг та зөвийн талд баттай зогсох юм бол хэн таныг эсэргүүцэх вэ гэдгсэн. 자, 우리가 복음을 14-д 증거할 때 때로는 그 복음을 받아들이지 않는 사람들이 우리 그리스도인들을 핍박할 수 있습니다. За мэдээч хэрэг явандаа цаашаа хязгаар нэгэн цагт ч юм уу те сайн мэдээг мэдэхгүй хүлээж аваагүй хүмүүс бид нарыг буруу ойлгохдоо мэдээч хэрэг янз бүрийн цан авир гаргаад хавчлага бас үзүүлж болно. 자, 그래도 끝까지 선으로 살아가면 언젠가는 그 사람들이 그 선을 행하는 그리스도인 앞에 굴복하게 될 것이다. 그러한 메시지입니다, 사실은. Тэгээ тэглэж гисэндээ бид нэр тэдгээр хүмүүсийг хариуд нь те илүү сайнаар хариулаад өрөөх тусам яг л тэр хүмүүс хизээ нэгэн цагт үннийг ойлгохдоо таны өмнө буруу үйлчилсэн гэдгийг тэд нар ч гэсэн бас ухаарах болно гэдгийг сануулж байгаа болов. 자, 의를 위해서 고난을 받는 것은 복 있는 자라고 그랬습니다. За тэгээ зөвхөн төлөө хавчигдах нь ерөөлтэй гэж хэлсэн зөв зүйлийн төлөө үнний төлөө. 아까 마태복음 5장 10절에 있는 말씀처럼 의를 위해서 핍박을 받는 사람은 천국이 저들의 것임이라고 이렇게 말씀했죠. Сая Матай 5:10 дээр хэлсэнтэй зөвийн төлөө хавчигдахсад ингээ ерөөлтэй Тэнгэрийн хаанчлал бол тэдгээр хүмүүсийнх юм аа гэж хэлсэн. 그렇기 때문에 핍박하는 자들을 보고 두려워하지 말고 어떻게 하든지 간에 여기 근심하지 말고라는 말은 아까 요동하지 말고 소동하지 말라고 하는 그런 뜻인데 흔들림 없이 묵묵히 선한 일을 행하라는 것입니다. Тэгэхээр тэндээс дараад нь харах юм бол тэгсэнтэй тийм учраас альваа сүрдүүлгээс ч гэсэн битлээ бүү цочирд гэж хэлсэн. За тэгэн дээр цочирд гэдэг үгэн дээр болохоор чинь одоо ингээд хизээж тохиолдохгүй юм тохиолдох гэж байгаа юм шиг. Яагаад надад ингэж чүү гэдэг ингээд нэг гайхах хэрэггүй тий. Одоо Монгол бидний хэлсэн шоконд орох хэрэггүй гэсэн. 자, 15절 말씀에 자, 근심하지 말고 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 이렇게 말씀을 했어요. За тэгээ бас дараад нь болохоор та нар өөрийнхөө сэтгэлд зүрхэндээ эзнийг нандагнаарай гэж ингэ хэлсэн. 자, 우리의 마음 속에 예수 그리스도를 주인으로 삼고 자기를 만들어가는 삶을 묵묵히 해나가라는 뜻입니다. Бид нарыг өөрийнхөө таа сэтгэлдээ эзэн Христийг байлгаад түүнд зохистойгоор өөрийгөө зохицуулаад ингэ амьдрах хэрэгтэй гэдгийг хэлж гисэн. 베드로후서 1장 4절에 보면 우리에게 신의 성품을 주었다고 그랬습니다. За 2-р Петр 1:4-ээр харах юм бол тэрэн дээр биднэрт ийм бурхны дүр төрхийг өгсөн гэж хэлсэн. 자, 그렇기 때문에 우리가 이 땅에 살아가면서 자, 하나님 앞에 자기의 성품이 그리스도의 인격을 만들어가는 일에 어떤 상황에서도 끝까지 그 일을 감당해야 된다고 하는 것을 얘기해 주는 거예요. За тэгснээрээ бид нар одоо бурхны чанар тэгээд бурхны зөв чанарыг өвлсөн бид нар маань энэ дэлхийд амьдрахдаа та одоо хэрхэн амьдрах ёстой талаар Петр бас сануулж өгсөн байж байгаа. 자, 예수님을 그리스도로
예수님을 주로 삼아서 자기를 거룩하게 만들어가는 생활. 이것이 어떻게 보면 우리 그리스도인들이 어떤 상황에서도 열심으로 선을 행하는 삶의 모습이에요. Тэгэхээр эзэн Христийг та өөрийнхөө одоо амьдралын эзэн болгоод түүнд зохицуулахаар буюу би түүний хүн гэдгийг илүү гэрчлэхийн тулд хэрхэн амьдрах талаар ингээд Петр дахин дахин сануулж өгч байгаа тийм. 자, 그럴 때 어떤 사람이 너희 속에 있는 소망에 관한 일을 묻는 자에게는 대답할 것을 항상 준비해야 돼. 이렇게 말씀을 했어요. Тэгээ цааш нь харах юм бол гэсэн тийм. Харин найдварын чинь талаар хэн нэгэн хүн танаас асуух болно. Тэгж асуух болгонд та ямагт хариулахад бэлэн байгаарай гэж хэлсэн. 15 дээр. 언제나 우리가 복음 증거하는 일에 담대히 그 복음을 증거할 수 있도록 항상 만반의 준비를 하고 있으라는 얘기예요. Бид нэр асуух үед нь тэ тодорхой тэ зоригтой ингээд хариулж өгөхийн тулд бид нэр ямар ч үед та өөрөө бэлэн байх хэрэгтэй. 자, 여러분들도 준비가 되어 있나요? За та бас өөрөөсөө асууж үзээрэй. Та бэлэн байгаа юу? 자, 우리에게 도대체 당신들이 어떻게 하나님을 믿고 그 하나님께 소망을 두고 살아가느냐라고 물어보면 그에 대해서 우리가 자신 있게 대답할 준비가 돼 있어야 돼. Та тэгвэл тэ та яагаад итгэж байгаа юм бэ? Та яг ямар ингээд найдварыг өвөрлөлөөд ингээд ямар найдвараас зураад ингээд яваад байгаа юм бэ гэдг нэг танаас асуух юм бол та тэрэнд тодорхойгоор зоригтойгоор хариулахад бэлэн байгаа юу? 자, 누가 네. 세상 사람이 나한테 왜 하나님께 소망을 두고 살아가느냐라고 질문한다면 저는 이렇게 말할 겁니다. За магадгүй хэн нэгэн хүн те хэн нэгэн итгэвч биш хүн одоо пастороос ингэж яахгүй чи яагаад ингээд те бурхнаа гэдээ яваад байгаа юм бэ гэх юм бол пастор ингэж хариулна. 자, 하나님이 나를 구원하신 것을 나는 깨달았습니다. За нэгдүгээрт нь бурхан намайг аварсан гэдгийг би түүнийг ойлгож ухаарсан гэж хариулна. 자, 어떻게 표현하기는 어렵지만 그 은혜를 경험하고 난 다음에 나는 이제 하나님께 소망을 두고 살아갑니다. Би энийг хэрхэн одоо тийм учраас би өөрийнхөө найдварыг энэ бурханд тавьж амьдрнаа гэж хариулна. 세상에서 살아가면서 내가 어떻게 살며 또 어떤 행동과 어떤 말과 어떤 태도를 가져야 되는 것에 대해서 성경에서는 명확하게 우리에게 가르쳐 주고 있습니다. Тэгээ би хэрхэн амьдрах тал дээр надад би юу хэлэх ёстойг, би яаж амьдрах ёстойг, би хэрхэн одоо ямар одоо байр суурьтай байх ёстойг Библи надад тодорхой хариулж өгдөг гэж хэлнэ. 그것이 저에게는 가장 큰 기쁨이고 저에게 가장 큰 축복이라고 생각합니다. Тэгээ энэ нь одоо миний хувьд хамгийн том баяр хөөр болоод хамгийн том өрөөл гэж би үнийг бол угаас ойлгосон гэж хэлнэ. 그렇기 때문에 저는 하나님께 소망을 두고 살아가는 일이 이제 추상적인 것이 아니라 실제적인 삶이라는 것을 느끼며 살아갑니다. 내가 그렇게 고백할 수 있죠. Тэгэхээр би бурханд итгэхэд амьдрна гэдэг нь зүгээр нэг хийсвэр ойлголтын дээр яригдж байгаа юм ерөөсөө биш. Энэ бол бодит амьдралын одоо амьдралаараа бодитоор би ингээд үйлдэж заалгаж ингэж амьдрдаг амьдрал гэж ингэж хэлнэ. 뭐 때로는 보여달라고 하는 사람도 있고 그 진짜냐고 물어보는 사람도 있겠지만 그러면 내가 그랬죠. 내가 사는 곳에 와서 한번 봐라. 우리 교회 나와 봐라. 그러면 알게 될 것이다라고 얘기하죠. Тэгээ магадгүй хүмүүстэй тэгвэл чи итгэлээ харуулъя л та гэдэг ч юм уу те. Эсвэл чиний яг үний юм уу гэдэг ч юм ингэж магадгүй хүмүүс асууж магадгүй. Тэгэх юм бол одоо юу гэж хэлэх вөхлөөр пастор тэгвэл чи ирээд миний амьдралыг хар гэж би ингэж хэлнэ. Би амьдралаараа харуулж чадна гэж ингэж хэлнэ гэнэ. 예전에 전도하다가 어떤 사람이 나한테 보여달라고 그러더라고요. 하나님 보여주면 자기가 믿겠다는 거예요. Тэгээ дээр үед нэг хүнд сайн мэдээ тараажсэн ч гэсэн чи тэгвэл бурхнаа харуулчаа тэгвэл би итгэе гэсэн удаа байсан. 그 사람은 보여줘도 안 믿을 사람이에요. Гэтэ тэр хүний байдал нь бол үнэхээр харуулж өгсөн ч гэсэн ч итгэхээргүй нөхөр байсан. 그래서 나는 그런 얘기를 했지요. 하나님 보여달라고 하는 사람한테 그러면 당신 숨 쉬고 있느냐? 내가 물어보죠. Тэгээ тэр хүнээс тэгэхээр ер нь бол одоо бурхныг харуултаад өгөх гэдэг хүнд юу гэхээр за тэгвэл чи амьсгалж байгаа юм уу гэж ингэ асуудаг. Амьсгалж гэнэ үү гэж асуудаг. 자, 당신이 숨 쉬고 있다라고 얘기할 때 그럼 공기 좀 보여줘라. 산소 좀 보여줘라 그랬죠.
Тэгэхээр нөгөө хүн чинь тийм би амьсгалч яа гэж хариулна те. Тэгэхээр тэгвэл өөдөөс нь за чидвэл надад амьсгалч байгаа агаараа надад харуулах та гэж ингээ хэлмээр санагддаг. 그 내가 전도할 때 그때 그 사람이 그런 얘기예요. 아니 이거 아이고 뭐 숨 쉬는 거 보면 모르냐고 그렇게 얘기하더라고 나한테. М. Гэтэ нөгөө нэг одоо тэр нэг агаарыг бас харахгүй шүү дээ гэсэн мөртлөө хүн амьсгалж байгаа. Тэгээ нөгөө хүн гэдэг нь юу амьсгалж байгаа угаасаа агаараар л амьсгалж байгаа шүү дээ. Агаараар амьсгалж байгаа гэдэг бүх хүн л мэднэ шүү дээ гэж ингэж хариулдаг. 오히려 그 사람 나한테 그것도 모르느냐는 식으로 얘기하는 거예요. Тэгээ нөгөө хүн чинь мөр эсрэгээрээ те чи баг өөрөө амьсгалж байгаа агаараа мэдэхгүй байгаа мó 내가, гэдэг ингээ хариуд баг өөдөөс асууж байгаа юм шиг тэгж ингээ 내가 асууж. 당신한테 하고 싶은 말이 바로 그거다. 내가 그랬어. Мгм. Тэгэхээр пастор юу гэхээр тэр хүнд тэгвэл би чамд хэлэх гээд байгаа тэр бурхан байгаа гэдэг чинь яг наадхандаа чи яг ижлэхээ тий гэж 당신 숨 쉬는 것을 보면 모르느냐? 그 뭐 산소가 있다는 걸 그 눈에 보여줄 수는 없지만 있다는 것을 그 사람은 나에게 말을 했어요. мгм. Тэр хүн болохоор чи тэгвэл амьсгалж байгаа хүчил төрөгч чинь чамд байгаа учраас чи амьсгалж байгаа гэдэг чи тэрийг мэдэхгүй байгаа мó гэж пастор асуухаар пастор буцаагаад би яг энэ шиг чамд бурхан байгаа гэдэг харуулахгүй ч гэсэн тэр байгаа гэдэг би чамд хэлэх гээд байгаамаа гэж ингэж хэлж. 그래서 나는 그랬지요. 내가 당신한테 지금 예수님에 대해서 증거하지 않냐? 하나님 살아계신다고. Мгм. Би дөнгөж сая яг энэ шиг чинь юм хэлсэн буюу Иесус амьд гэдгийг би чамд гэрчлэх гэж ингээ асууж шамаа гэж ингээ хэлсэн. Гэж хэлсэн. 보여달라고 하지만 자, 내가 여기 있다 지금 여기. 내가 하나님을 믿는 사람이 아니냐? 여기 있다 여기. 나를 음. 보고 믿어라 그랬죠. 내가. Тэгээ би одоо тэр өөрөө бас юу гэхээр хэрвээ та Бурхныг хармаар байна, харж ич итгэмээр байна гэж байгаа бол намайг хараа. Би тэрэнд итгэдэг түүнтэй хамт алхдаг хүн байна гэж ингээ хэлсэн. 보여달라는 사람에게는 또 그렇게도 표현한 거. Бид нар бас харуулж одоо Бурхныгаа харуул гэдэг хүмүүст те бас энэ мэтэр ингээ одоо тайлбарлаж бас болох юм. 가장 중요한 것은 와보라고 그랬죠. 와. За ер нь бол хамгийн чухал зүйл нь одоо ирж хар гэдэг одоо мессеж байдаг тийм. 성경에도 보면 자 요한이 빌립을 전도할 때 와보라고 그랬습니다. Одоо тэр нэг 12 шавь дууд хойд ч гэсэн ийм тохиолдол байсан тийм. Яохан Филиппт очиод хэлдэг. Чи хүрээд одоо хараач гэсэн чинь юу гэдэг лээ. Чи өөрөө очиж харал та гэдэг тийм. 안드레가 또 나다나엘이나 다른 사람을 전도할 때도 와보라고 얘기했어요. Тэр Натанаэлийг ч гэсэндээ авчрахтаа бас тэгж хэлсэн тохиолдол гарч байгаа. Ирж хараач гэд хэлсэн. 무조건 와보라는 거예요. 와서 보면 하나님이 계신지 우리가 어떤 소망을 가지고 있는지 알게 될 것이다. 그래 얘기했죠. Хүмүүс ирээд түүнтэй хамт алхаж байгаа хүмүүсийг харахтаа юм уу? Ирээд харах юм бол энэ юунд найдаж байгааг нь ямар амьдралаар амьдарч байгааг хүмүүс ингэ тэндээс харах боломжтой байдаг. Христ итгэлийг. 근데 가장 중요한 것은 저와 여러분들이 그 하나님 주신 은혜 안에서 감동을 받고 그 은혜 안에서 기쁨을 얻고 그 안에서 확신을 갖는 것이 중요합니다. Хамгийн чухал зүйл нь бид нэр итгэж байгаа итгэл дотроосоо тий одоо нэгүүлсийг мэдэрч, ерөөлийг хүртэж тий ариун сүнсний хөдөлгөөлт гэдгийг ойлгож ингэх нь хамгийн чухал. 그것은 우리가 여러분들 늑대 보셨어요? 늑대? Та нар ер нь чон гэдэг амтныг харж ирсэн үү? 자, 늑대 봤지요? Харсан хүмүүс байгаах тий. 자, 호랑이 봤습니까? 타이거? Та нар тэгвэл барыг харсан юм уу? 호랑이 봤어요? 뭐 동물원에서는 보긴 봤. 그 동물원에서. 자, 호랑이를 보고 온 사람이 말하는 거하고 호랑이를 안 보고 온 사람이 말하는 거하고 어떤 차이가 나타날까요? Та нар магадгүй одоо харах юм бол одоо барыг те харсан хүн ярих, барыг хараагүй хүн барны талаар ярих хоёр ялгаа байгаа гэж бодож байна уу? 어떤 차이가 나타? Ямар ялгаа байх вэ? 호랑이를 본 사람은 어때요? Барыг яг бостоор харсан хүн яах вэ? 호랑이는 발이 있다 마는데 무지하게 무섭게 생겼더라. Тэгэл харсан хүн болохоор тэр барны тэр эрэмэр чинь ийм бэлээ. Хөл нь хүртэл ийм аврах том юм бэлээ гэл ингээл харсан хүн бол тэгж ярина те. Яг төсөөл. 자, 황색 바탕에 아마 검은 줄이 이렇게 쭉쭉쭉 나 있는데 야, 참 멋있더라. Тэгэл тэр ингээд нөө бараа эрээн гэдэг ч гэсэн тэр эрээнийх нь тэр хэлбэр хээг нь харах юм бол үнэхээр гоё юм бэлээ гэл ингэж ярина. Яг харсан хүн.
자, 부르짖으면서 입을 크게 벌렸는데, 아이고, 우리 머리도 들어가게 생겼더라. 야, 이 엄청나게 무섭더라. Тэгээ 진짜 магадгүй 보는 те. 거하고 틀린 거예요. Тэр дуугарч байгаа, муугарч байгаа, тэр ахирч байгаа, махирч байгаа гэдэг үнэхээр ингээд сүртэй гэл яг харсан хүн бол тэгж ярих бах. 그럼 호랑이를 안 보고 온 사람은 어떻게 하죠? Тэгвэл барыг хараагүй хүн юу гэж ярих бол барын талаар. 야, 뭐, 호랑이는 뭐, 이렇게 생겼어요. 자, 전달하는 감동이 달라요. Мгм. Тэгээ одоо 받아들이는 사람도 다릅니다. барыг хэрэг хараагүй хүн байх юм бол зүгээр л тэгж байна. Бар бол ирэн. За бар бол одоо юу гэдэг те эвэргүүч гэдэг юм. Ингээд зүгээр нэг тийм ингэж ярина. Буюу эндээс юу хэлгээд болохоор үнэхээр хараад мэдэрсэн хүн ярих тэр одоо дамжуулах тэр сэтгэлхүйн хөдлөл те энэ зүйл болон мэдрээгүй хараагүй хүний дамжуулалт хоёр өөр байдаг. 그것처럼 여러분들도 마찬가지예요. 내가 하나님 앞에 하나님 주신 그 은혜 안에서 자유하고 구원의 확신이 있고 그 감동이 있고 그 감동 속에서 경험한 그 은혜를 가지고 소망에 관한 이유에 대해서 이야기한다고 하면 그 사람들은 그 앞에서 아무 말도 하지 못한다. Тэгээ яг энэтэй адилхан бид нэр эзнийг амьдрж байгаа амьдрал дотроо эзнийг хамсаж үзсэн, тэ мэдэрсэн, тэгээ ийм байгаа хүн ингээд эзний талаар гэрчлэхэд яадаг гэхээр тэр одоо чөлөөтэй байгаа байдал, сэтгэл хөдлөл, тэ тэр одоо ерөөлийн талаар ярьж байгаа зүйл, тэр найдвар руу хандсан тэр нүдэнд гялалцсан энэ байдлуудыг хараад ирэхлээр сонсч байгаа хүн хизээш үгүй гэж хэлж чадхааргүй ингэж ярьдаг. 자, 말씀을 순종해서 거기에서 하나님의 역사를 경험한 사람은 더 확신이 있습니다. Тэгээ ялангуяа эзний үгэнд дуулууртай байгаад эзний тэр үйлсийг тэ түүний үйлсийг мэдэрсэн хүмүүс бол үнэхээр өөр ярьдаг. 그래서 소망에 대해서 우리에게 이유를 묻는 사람들에게 담대히 그 말씀을 전할 수 있죠. Тэгээд магадгүй хүмүүс ингээд чиний одоо чи юунд яг надад байгаа ингээд асах үед нь тэр хүмүүс хариулахад үнэхээр ингээд тэ одоо амьд найдвараар дамжуулж чаддаг гэсэн. 자, 그런데 여기 대답을 항상 준비하되 온유와 두려움으로 하라고 그랬습니다. За тэгээд цааш нь хэдл Библи рүү очиод 1-р Петр 3-ын 3:15-ыг харах юм бол ямарт бэлэн бай гэсэн. Гэхдээ ямар байдлаар бэлэн бай гэсэн чинь дүлгөөн болон хүндэтгэл дотор буюу эмээлт дотор ингээд хариулахад бэлэн байгаарай гэж хэлсэн. 온유라고 하는 것은 그 받아들이는 사람이 아직 연약한데 그 사람 앞에 그리스도의 사랑을 가지고 따뜻하고 위로의 말을 가지고 그 말씀을 증거하라는 거예요. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо бид нэр мэддэг гэдэг ингэж боловч бид нарыг сонсож байгаа тэр хүмүүсийн нөхцөл байдлаас харах юм бол тэд нар чинь дөнгөөс нөгөө нэг одоо шинхэн тэ сул дорой маш одоо ингэж эмзэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүс зөриулаад бид нар яах вэ гэхээр зөөл нөөр хүндэтгэлтэйгээр ингэж дамжуулж өгсөн. 때로는 멸시하듯이 때로는 그것도 모르냐고 하면서 무시하듯이 말하면 안 됩니다. Тэгэн готаал те чи энийг ч мэддэг юм уу, тэрийг ч мэддэг юм уу, ингээчтэй, тэгээчтэй гэд ингээд гэж болохгүй гэсэн үг тий. 또 두려워함이라는 말은 하나님 앞에서 확신을 가지고 믿음으로 그 소망을 이야기하라는 뜻이에요. Бас хаад хүндэтгэлтэйгээр, эмээлттэйгээр гэсэн тод юу гэхэлээ чинь эзний өмнө зогсоод тий, эзний өмнө угаасаа үйлдэлийг эзэн бурхан харж байгаа эзний өмнө зогсоод ингэж зогсож байгаа мэт ингэж үйл одоо гэрчлэх хэрэгтэй. 또 여기 16절 말씀에 보면 우리 성도들이 때로는 고난 중에서도 선한 양심을 가지라고 얘기합니다. За тэгээ цааш нь 16-ыг харах юм бол бид нарыг ямар зан чанартай байх хэрэгтэй гэсэн чинь та сайн мэс чанарыг өвөрлөх хэрэгтэй гэж ингэж хэлсэн тийм 16 тийм. 선한 양심이 뭘까요? За энэ зөв зан чанар, сайн зан чанарыг юу хэлж байгаа вэ? 선한 양심은 첫 번째로 하나님의 말씀에 비판받은 양심이 선한 양심이에요. За нэгдүгээрх нь болохоор зөв зан чанар, сайн зан чанарыг нэгдүгээрх нь болохоор чинь эзний үгэн дээр одоо эзний үгэндээ тулгуурлаад дүгнэлт гаргадаг зан чанарыг хэлж. 두 번째로는 자기에 대한 하나님의 뜻을 깨닫고 그 길을 걸어가면서 말하는 것이 선한 양심입니다. За дараад нь болохоор хоёр дахь нь болохоор чинь тань руу хандсан Бурхны таалал гэдэг зүйлийг ойлгочихсон. Түүнийг хүлээж аваад түүний дагуу явах гээд хичээж байгаа энэ зан чанарыг хэлж. 저와 여러분들에게 하나님 사명을 주었는데 그 사명의 길을 걸어가지 않으면서 말하는 것은 그건 선한 양심이 아니에요.
А мэдээч хэрэг энд байгаа хүмүүс бүгдээрээ эзнээс тус бүрийн өөрийн гэсэн үүргүүдийг авсан тий. Тэр үүргийнхээ дагуу явахгүй байх юм бол явахгүй бижиж явахгүй байгаа тохиолдолд сайн мөс чанар гэж ярих боломжгүй. 자, 그 말씀은 그리스도 안에서 마땅히 너희가 그리스도인으로 살아가면서 그 사람들에게 말하라는 뜻이죠. Тэгэхээр одоо энэ болохоор чинь та өөрөө л юу гэсэн үг гэхээр та өөрөө байх ёстой газараа байгаад Христ дотроо зогсож байгаа зогсохтой тэгжээж Христийн талаар ярина гэдэг хэлж байна. 또 선한 양심은 자기의 생각을 내려놓고 온전히 하나님의 인도와 주장을 따라가는 마음이 선한 양심입니다. Бас мөн сайн мэс чанарыг юу гэж нэгэнгүүт өөрийн бодол гэдэг зүйлсүүдийг өөрийн үзэл баримтлуулга гэдэг доош нь буулгаад эзэн бурхны хүслийг төвөөлгөж ирж байгааг ярих хэлж. 여러분들도 한 번씩 경험해 봤을 거예요. Та нар ч гэсэн бас ингэж энийг мэдэн штэ тийм ээ. Энэ яг ингэж бас үйлддэг байх. 나는 이렇게 가고 싶은데 그런데 하나님의 말씀에 비판받아서 나 이렇게 자꾸만 그게 걸림돌이 되는 거예요. 내가 이거 가는 것이 뭔가 찜찜하고 뭔가 이거 이거 아닌 것 같은데 아닌 것 같은데 하는 그런 마음들이 찾아오는 사람이 있었을 겁니다. Тэгээ магадгүй та нар маань ч гэсэндээ ингээд одоо эзний ажлыг хийж явах үед чинь тий. Би өөрөө бол ийшээ явмаар байдаг. Тэгээ яг ингээд явах гэсэн чинь цагуураад нэг л энэ биш юм байна да гэсэн мэдээлэл өгөө тий. Яг сануулга ирээл тий. Тэгээ эзний үгэн дээрээс ингээд таныг ингээд шүүмжлээд байгаа юм дотор ингээд 50 бос болоо тий. Энэ яг биш л болоо тий. Энэ нэг л өөр байна да гэдэг ийм мэдрэмжүүдийг ингээд өгдөг тий. 그건 내 속에서 주장하는 성령께서 주시는 양심이 작동하고 있는 증거예요. За магадгүй тэр ингээд мэдрэмж чинь юу гэхэлэр чинь таны дотроос таны дотроос эзэн бурхан буюу ариун сүнсээр ингээд сануулж байгаа сануулгууд гэсэн үг шүү дээ тий. 그럴 때 그 양심에서 들리는 소리에 따라가야 됩니다. Гэтэ харин тэр үед та яг хэлэхээр тэр дотроос тань таныг сануулж байгаа мэс чанараас танд мэдээлэл өгч байгаа тэр сануулгуудыг та дагах хэрэгтэй анхаарч дагах хэрэгтэй. 자, 이런 선한 양심을 가지고 살아가면 그리스도 안에 있는 너희의 선행을 욕하는 자들로 하여금 그 비방하는 일에 부끄러움을 당하게 하려 함이라. 이런 결과를 얻게 됩니다. Харин та ийм сайн мэс чанартай явах юм бол яах вэ гэсэн чинь сайн мэс чанартайгаар харин явах юм бол гэхээр ямар нэгэн байдалд таныг муулах юм уу таныг одоо нэг буруугаар ойлгож байгаа хүмүүс эцэстээ өөртөө буруу зүйлийг хийжсэн байна гэдгийг ойлгох болно гэж хэлсэн. Бид нэр эсрэгээр нь 선한 양심은 하나님이 함께 하시고 하나님이 역사하십니다. Надад сайн мэс чанартай хүмүүс гэдэг нь бас эзэнтэй хамт алхаснараа эзний үйлсийг ингээ харуулдаг хүмүүс. 그래서 우리가 선한 양심대로 따라가면 때로는 우리 비방하는 사람들이 오히려 그 앞에서 부끄러움을 당할 수 있다는 거예요. 그렇게 하나님이 역사하십니다. Байх ёстой байран дээр эцсээр хүртэл байгаад дуулууртайгаар тэр зөв сайн мэс чанарыг дагаад мөрдөх үед яахлаарэ хүмүүсийг муулагчд 16-аас сүүлдэр хүмүүсийг муулагчд гүтгэгчдэд яах вэ? Дараад нь өөрсдөөсөө тэд нэр ичих болно гэж хэлсэн. 왜 그러냐면 선한 양심을 하나님이 드러내시는데 그것은 반드시 드러나도록 하나님이 작정하셨기 때문에 그래요. Сайн зүйлүүд гэдэг сайн мэс чанар гэдэг зүйлүүдийг бурхан заавал одоо эцсээ хүртэл илчлэхээр ингээд тогтоож өгсөн байдаг. 자, 누가복음 8장 17절 한번 봐요. 누가복음 8장 17절. За, Лук 8-10 누가복음 8장 12절. 17절이요? 17절. 17절. Лук 8-17 гэдгийг харъя. 한번 그거 읽어보세요. За, хэдүүлээ энэ Лук 8-17 харъя. Илчлэгдэхгүй байхаар халахдагдсан, мэдэгдэхгүй байхаар нууцлагдсан юм гэж огт үгүй билээ. 아멘. 숨은 것이 드러나지 않을 것이 없다고 그랬죠. 감추인 것이 알려지고 나타나지 않을 것이 없네. 다시 말하면 숨은 것도 드러나고 감추인 것도 드러난다는 얘기예요. 반드시 하나님. Ингээнээр харах юм бол те нуугдсан юм чинь угаасаа ил гарнаа те илчлэгднэ.
Тэ далдлагдсан юм заавал ингээд бас ил гарнаа гэж ингээд хэлж өгсөн. 그렇기 때문에 선한 양심은 그것이 진실하다고 하는 것을 하나님이 드러내신다는 거예요. Мгм. Тэгээ таны дотор байгаа тэр зөвхт за мөс чанарт нь магадгүй харагдахгүй байж магадгүй. Гэхдээ бурхан тэрийг заавал ил болгож хүмүүст таниулах болно гэж хэлж. 그래서 그 선행을 욕하는 자들로 하여금 스스로 부끄러움을 당하게 하신다. Тэгээ тийм учраас тэр зөвтгийг те зөвийн замаар явж байгаа зөв зүйлүүдийг харахтаа шүмжилж байгаа нэгнүүд эцэстээ тэд нэр заавал хичүүрийг авах болно гэсэн. 그렇기 때문에 저와 여러분들이 어떤 상황에서도 우리는 선한 양심을 따라서 그리스도인의 위치를 지키면서 바른 길을 걸어가야 됩니다. Тийм учраас бид нэр ямар ч үед байсан ямар ч тохиолдолд орсон бай. Та би өөрөө таны байх ёстой байр суурийг санаж тэрэн дээрээ бат байх дээр анхаарах нь их чухал. 자, 선을 행함으로 고난받는 것이 하나님의 뜻이라고 그랬어요. Тэгээд бид нэр сайныг хамгаалахын төлөө, сайн зөв талд нь зогсохын төлөө одоо хавчигдах олон гэдлэн гэдэг нь энэ бурхны бас хүсэл гэж хэлсэн. Бурхны төлөвлөгөөний нэг хэсэг гэсэн. 자, 어떤 뜻이 있을까요? Энэ тэгвэл ямар одоо төлөвлөгөө байгаа гэж бодож байна? 자, 선을 행함으로 고난받는 게 하나님의 뜻이라는 것은 뭐냐면 선을 행함으로 고난받는 것은 어찌 보면 하나님이 더 큰 은혜와 장차 상급과 면류관을 주시려는 하나님의 시험이다. 때로는 하나님의 섭리다라고 생각해야 됩니다. Мгм. За энэ болохоор чинь та сайныг төлөө зовлон гэтлэх зөвийн тал зогсохын тулд тэг гавчигдах энэ бүх зүйлүүд ямар утга болж байгаа гэхээр нэгдүгээрт нь илүү сайн, илүү дээр шагналыг авахын төлөөх одоо сорилт гэж та өглөөж өгч болно. 그렇기 때문에 선한 양심을 가지고 살아가는 것은 지혜로운 성도의 자세라고 할 수 있어요. Бас энэ дээр тийм учраас ямар ч үед зөв мэс чанартай, сайн мэс чанартай хадгалж байх нь эзний өмнө мэрэгэн ухаалаг зүйл гэж ингэ хэлсэн. Ухаалаг сонголт гэсэн. 마태복음 5장 11절, 12절 한번 보세요. Матабугум 5장 11절. 11절에서 12절 한번 읽어보세요. 네. За хэдүүлээ Матай номны 5-ын 11, 12-ыг харъя. 거기 한번 읽어보세요. 네. За Матай 5-ын 11, 12 дээр харъя. Надаас болж та нарыг хүмүүст оромжилж, хавчиж, та нарын эсрэг зүсэн бүрийн ёрын юм худлаар ярихад та нар ерөөлтэй. Тэнгэр дэх шагнал чинь агуу учир баярлцгаа, мөн хөөрөн баясцгаа. Учир нь та нараас өмнө байсан иш үзүүлэгчдийг тэд ийхүү авчсан юм аа. Амен. 자, 우리가 세상에서 욕을 먹고 박해를 받지만 또 우리를 거짓말로 거슬려 모든 악한 말을 하지만 그러나 우리가 선한 양심을 가지고 끝까지 나아가면 기뻐하고 즐거워하라고 그랬어요. 하늘에서 우리에게 예비된 상이 많다는 거예요. За энэ дээр хэлсэндээ бид нарыг янз бүр болгож болно тий таныг өстэй хэлэхгүйгээр хэлээд тий хавчихгүй зүйлээр хавчаад ингэж болно. Гэхдээ та эзэн эс өөрөө сануулсан тэнгэр дэх шагналтай нь агуу тэг тусам нь агуу байх болно гэдгийг та бодоод баярлаарай гэж ингэж хэлсэн. 그렇기 때문에 선을 행함으로 고난받는 것이 하나님이 성도에 대한 지혜로운 성도에 대한 하나님의 뜻이라고 할 수 있습니다. Тийм учраас бид нэр зөвхтийн төлөө ямар нэгэн асуудалд орж байна тий ямар нэгэн зовлон ингээд тий бэрхшээлдэг авах хэрэгтэй болж байна гэх юм бол энэ бол одоо ухаалаг эзэнтэй хамт зогсоход хичээж байгаа нэгний явах ёстой зам гэдэг бид нэгээс одоо хүлээн зөвшөөрөх нь чухал байна. 악을 행하면서 고난받는 것보다 훨씬 낫지요. Тэгээ бид нэр угаасаа хүн одоо зовлон бэрхшээлд тулгарх нь тодорхой. Гэхдээ мууг үлдчихэд бэрхшээлд тулгарснаас сайныг үлдчихэд бэрхшээлд тулгарх нь илүү дээр. 예수 믿는 사람이 선을 행하지 않고 도적질이나 또 살인이나 간음죄나 기타 불의한 짓을 행해서 고난을 받는다고 하면 그건 하나님께도 영광이 되지 않고 오히려 마귀에게 좋은 일만 해서 결국에는 그 스스로도 세상에서도 고난을 받지만 하나님으로부터도 심판이 온다고. Тэгээ Христ итгэлтэй би бол итгэгч гэд ингээ хэлдэг хэрнээ тий ингээл тэгэл зохиорол өөдгөө худлаа яриал тий
дураараа ажиллаад ингэж явах юм бол яах вэ? Та эзнийг гомдохоос гадна, эзний сүнсийг гомдохоос гадна муу нэгнийг л баярлуулна. Муу нэгнийг баярлуулах тусам энэ дэлхийд амьдрахдаа зовлонгийн замаар л явна гэсэн үг. Тэгэхдээ энэ дэлхийд ч зовлонгийн замаар явна. Тэгээ зогсохгүй ирэх өдрүүдэд те та энэ дэлхийг орхиод эзний өмнө очих үедээ нэмээ дахиад шийтгэл авахаас өөр арга байхгүй. Өөр зам байхгүй. 자, 그렇기 때문에 우리가 세상에서 선한 양심을 가지고 선한 삶을 살아가는 것이 그리스도인의 마땅한 모습이라는 것을 사도 베드로는 고난 중에 있는 소아시아 성도들에게 권면하는. Тийм учраас бид нарыг итгэл дотор байгаа мөс чанар, сайн мөс чанар, сэтгэлийн мөс чанар гэдэг зүйл төр хадгалах нь танд илүү ашигтай гэдгийг хэн хэлсгэлээр Илч Петр ялангуяа одоо тэр зовлон донд асуудал донд байгаа бага Азийнханд ингээд дахин сануулж өгч байна тийм. 자, 그러면서 여기 18절부터는 자, 예수님이 단번에 죄를 위하여 죽으사 의인으로서 불의한 자를 대신하셨다. 이렇게 말을 합니다. За 18-ыг харах юм бол ингэсэн учир нь Христ ч нэг удаа нүглийн төлөөнөөс үхэж биднийг бурханд аваачихын тулд зөвхт бусыг орлсон. Ингэхдээ махбодод үхэж сүнсэнд амьлууладжээ. 우리가 선한 양심을 가지고 선한 삶을 까지 살아가야 될 이유가 무엇인가를 다시 한번 반복해서 말씀하는 거예요. Бид нэр энэ дээр харах юм бол бид нэр яагаад заавал итгэлийн мэс чанар, сайн зүйл, сайн мэс чанарыг мөшгөж амьдрах ёстой талаар дахин ингэ сануулж байгаа энэ хэсэг байгаа. 자, 예수님이 십자가에서 단번에 죽으심으로 인해서 우리 불의한 자들의 모든 죄를 한 번에 다 해결해 줬습니다. Энэ дээр харах юм бол эдний эзэн Христ бидэнд нэг удаа загалмай дээр бидний төлөө загалмай дээр цусаа урсгаснараа бид тэр цусаар бидний бүх муу муухайг нэг удаадаа ганц угаалтаар бүгдийг ингээд цэвэрлсэн гэсэн. 자, 그렇게 하신 이유가 뭘까요? Тэгвэл бид нар энийг санах ёстой шалтгаан нь юу вэ? 거기 그렇게 말씀했죠. 이는 우리를 하나님 앞으로 인도하려 하심이라. 이렇게 말씀했죠. Тэгсэн чинь энэ шалтгаан бол Христийн ингэсэн шалтгаан юу гэсэн гэхээр биднийг бурханд аваачихын тулд байсан гэж хэлсэн. 하나님 앞으로 인도한다고 하는 의미가 뭘까요? Бурхан руу удирдна, бурхан руу аваачна гэдэг үгний утга нь юу вэ? 자, 하나님 앞으로 인도한다는 것은 이제는 하나님의 사람으로 하나님의 인도를 따라가는 사람으로 하나님과 화목하는 사람으로 살게 하시려는 하나님의 계획이라는 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол бурхан руу аваачна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр бид нарыг бурханы хүн болгохын төлөө бурханы хүн болгох гэж бид нарыг бурханы дааллын дагуу бурхан өөрийнхөө төлөвлөгөөр авч явахын тулд гэсэн бурханы төлөвлөгөө байсан гэдгийг хэлж байна. 간단하게 얘기한다고 하면 이제는 하나님의 백성으로 살게 하시려는 하나님의 계획이란. За дахиад хэлэх юм бол бурхан өөрийнхөө ард түмэн болгож амьдруулах гэсэн энэ төлөвлөгөө байсан гэдгийг хэлж байна. 그래서 예수님이 십자가에서 죽으심으로 우리가 단번에 구원을 받은 겁니다. Тийм учраас биднэрт эзний загалмаагаар дамжуулаад нэг удаа бүгдийг ингээд өөрчилсөн гэдгийг хэлж байна. 결과적으로 소아시아 성도들이 왜 선한 양심을 따라 바르게 살아가야 되는지를 다시 한번 얘기했다고 볼 수 있죠. Тийм учраас энийг ингэж дахин хэлснээрээ одоо бага Азад байсан итгэгч нарт тэдийг дахин сануулж байгаа юм агуулга гэж ойлгож болох нь. 또 여기 뭐라고 그랬냐면 자, 육체로는 죽임을 당하시고 영으로는 살리심을 받으셨다 그랬습니다. 예수님이. За бидний эзнийг юу гэж хэлсэн гэхээр 18-ын сүүлээс өдөртгсөн тэрээр махбодод үгсэн ч сүнсэнд амьлуулагдсан юм аа гэж хэлсэн. 자, 여기 예수님이 육체로는 죽임을 당했지만 영으로는 살리심을 받았다라는 말은 예수님 우리 죄를 위해서 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. 그러나 하나님의 능력으로 예수님이 부활하셨지요. 이것이 영으로는 살리심을 받은 겁니다. 이것이. За энэ дээр одоо ингэсэн те энэ 18-ын сүүлээс дээр байгаа мах бодод өвхөж сүнсэнд амьлуулагдав гэсэн энэ утга ямар утга гэхээр тэрээр мах бодтой байсан ч гэсэн мах бодороо бидний гэмээс болоод загалмай дээр цавдлагдаж нас барсан үнэн.
Гэхдээ тэр сүнсэнд амьлуулагдсан гэдэг нь эзний хүчээр гэсэн үг. Сүнсээр, эзний хүчээр амьлуулагдсан гэсэн үг. 사도 베드로가 왜 이런 표현을 썼느냐면 사실은 지금 소아시아 성도들에게 선한 양심을 가지고 살라고 하는 권면을 통해서 이렇게 말하는 건데, 자, 이렇게 말한 증거는 뭐냐면 때로는 선을 행하다 고난받는 성도가 죽어도 산다는 것을 증거하기 위해서 말하는 거예요. Тэгээ Петр яагаад энэ Христийн талаар бас энэ бага аз итгэгчнэрт ярьж өгч байгаа гэхээр ярихдаа бас те итгэл дээрээ эц сүртэл зогсоох зөв мэс чанарыг эц сүртэл одоо мөсгөх талаар заавал ингээд дахин дахин давтаж хэлж байгаа гэхээр Христийн загалмайн Христ адил зөвийн төлөө зовлон аваад хавчигдаад нас барсан ч гэсэндээ тэрээр дахин ингээд те түүний өмнө шинэ амьлалт буюу хүчний амьлалт хүлээж байгаа гэдэг сануулахын тулд ингэж хэлж байна. 여기 디모데후서 2장 9절로 11절 한번 보세요. 고린도후서 2장 9절로 11절. 예, 11절. 야, 고린도후서 2장 9절로 11절. 네, 2 Коринт 고린도후서 2인 아니야. 디모데후서 2장 9절로 11절. 디모데후서. 디모데후서 2장 9절에서 11절. 한번 네. 읽어보세요. 네. 2 Тимот 2-ын 9-с 11-ийг хэдүүлээ харъя. За энэ дээр 2-ын 9-с 11 гэсэн үүний төлөө би хэрэгтэн адил хүлэгдэн зовж байгаач Бурхны үг хүлэгдээгүй. Иймээс Христ Есүс доторх авралыг мөн алдрын хамт авах, сонгогдохсдын төлөө би бүгдийг тавьчихна. Энэ бол итгэмжит үг юм. Хэрв бид түүнтэй хамт үгсэн бол түүнтэй хамт мөн амьдрнаа. 아멘. 자, 우리가 주와 함께 죽었으면 함께 살 것이라고 그랬죠. Бид нэр эзэнтэй хамт үгсэн гэвэл бас түүнтэй хамт бас амьдрна гэж хэлсэн тийм. 아멘. 때로는 선을 행하다가 고난을 받고 죽었다고 그래도 그러나 소망이 있다는 것을 여기에서 이렇게 말하는 겁니다. Гэхдээ харах юм бол энэ дээр магадгүй хавчлага дунд те амийг ч гэсэн алдаж магадгүй. Гэхдээ тэгсэн гэлээ ч гэсэндээ тэр дунд дахиад эзэнтэй хамт амьлуулагдах боломжтой гэдгийг хэлж байна. 고린도후서 5장 4절 한번 읽어보세요. 2장 고린도후서 5장 4절. 네. 자, 2 Коринт 5-ын 4-ийг хэдүүлээ харъя. 고린도후서 5장 4절. 한번 읽어보세요. Хоёрын учир нь бид майханд байхдаа дарамтлагдан гасалдаг. Учир нь үхдэг нь амиар залгигдахын тулд бид тайлахыг бус өмсөхийг хүсдэг юм аа. 아멘. 요 장막에 있는 우리라고 하는 이 육체를 가지고 살아갈 때 때로는 부패성 때문에 때로는 핍박이나 고난을 통해서 탄식할 때가 있습니다. Энэ дээр болохоор чинь одоо тэр нэг юу гэж орж майхан гэж орж байгаа тийм ээ. Бид нэр энэ зүйлийг бид нэр янз бүрийн байдалтай тулгарч болно. Яванда хойштоо явах гэхээр ямар ч үйлдэл, ямар ч санаад оргүй хэцүү зүйл тань дээр тулгарх боломжтой. 그럴 때 이 벗거져함이라는 말은 내가 지금 현재 고난받는 이런 상태, 이런 부패한 상태를 갖다가 벗어나고자 하는 그런 것을 얘기한 것이 아니라는 거예요. Гэхдээ энэ дээр гарч тайлахыг хүсэж чинь гэж байна. Тайлахыг хүсэж байгаа гэдэг нь болохоор чинь ийм одоо авч байгаа зовлон болгондоо би тайлж хаймаар байна гэсэн утга бол биш. 오히려 던지고자 함이라는 말은 내가 이 고난당하는 모습 속에서도 내 자신을 지켜나갈 때 죽을 것이 생명에게 상침받는다고 하는 것은 오히려 이것이 나에게 영광의 면류관으로 영광의 상급으로 바뀌는 어떻게 보면 얻을 수 있는 기회의 시간으로 주어졌다는 것을 이렇게 고백한 겁니다. Харин тэр зовлон зүдгүүр авч байгаа тэр хамсаж байгаа зүйлсүүдийг тайлж хайхыг хүсэх биш. Эсвэргээр нь би өмсөхийг хүсдэг гэдэг нь ямар утгатай гэхээр би энэ нөхцөл байдлын тарчлаан дундаас хурдан холдох юмсан, хурдан болоод өгөөсэй гэдгээс биш. Харин ч илүүгээр бүр авах юмсан тий. Яагаад гэвэл эн чинь ингэж илүү авах тусмаа тэрний тэнгэр тарах шагналууд ихсдэг те титэм ингээд өгөгдөнө гэсэн учраас би энийг бүр илүү бүр хамгийн сайн нь авмаар байна гэсэн ийм сэтгэл гэсэн гэж ингэ хэлсэн юм. 고린도후서 15장 44절 한번 읽어보세요.
고린도전서 15장 42절로 44절. За 1-р Коринт 15-ын Коринточонсо 15장 42절로 44절. за 42-оос 44-ыг харъя. 목사님 목소리가 조금씩 끊겨지네요. 그래요? 네. 고린도전서 15장 이제 잘 들리네. 42절로 45절 한번 읽어보세요. Окей, нэ. 42-оос 44-ыг харъя. Үхэгсдийн амьлал нь тийм байна. Энэ нь муудах байдалд ор таригдаж, үл муудах байдалд ор амьлуулагдана. Энэ нь үл хүндлэлд ор таригдаж, алдард ор амьлуулагдана. Энэ нь мөхөс байдалд ор таригдаж, хүчт ор амьлуулагдана. Энэ нь төрөх биеэр таригдаж, сүнслэг биеэр амьлуулагдана. Төрлөх бие байдаг бол сүнслэг бие ч мөн байгаа. 아멘. 그래서 이렇게 말씀하는 거예요. 그러니까 우리가 이 땅에 살아가면서 때로는 테러를 행하다가 떡을 갖고 때로는 고난을 받았을 때 낙심하지 말고 오히려 그것이 성도가 죽어도 산다. 어떻게 보면 내가 이런 고난의 모습을 통해서 영광의 면류관으로 바꿔 가질 수 있는 기회가 주어진 시간이다. 이렇게 생각을 하는 겁니다. Тэгээ магадгүй те үе үеийн одоо зөвийн тал зогсох гээд хичээж байгаа хүмүүст ингээд тэгээ бичигдээгүй хуульшиг угаасаа зовдгонгод ирнэ, авчлагд ирнэ. Гэхдээ тэр дунд шантрах биш те харин илүү хүнд, илүү ихээр, илүү хурцаар, илүү те хүн дээр өгөгдөж лэн өгөгдөх тусам энэ нь тэнгэрт бэлтгэгдэж байгаа одоо шагналыг хэмжээ ихсэж гэнэ гэдэг бодох үедээ та илүү баярлаж, хөөрч, илүү ингээд хүчрэгжээрэй гэдэг дахин ингээд сануулж өгч байгаа. 자, 여기 19절에 보니까 그가 또한 영으로 가서 옥에 있는 영들에게 선포하셨다. 이런 말씀을 했어요. За, Петро 전서죠, 목사님? 네, 그렇죠. 여기 3장 19절. Тэгээд 1-р Петр 3-ын 19-ыг харах юм бол үсэлрээ тэрхүү сүнсээр Христ явж шоронд байгаа сүнснүүдэд тунхаглажээ гэсэн. 자, 이 말씀에 대해서 여러 학설들이 있는데 가장 중요한 메시지는 뭐냐면 예수님이 십자가의 구속을 완성하시고 부활하신 그 역사, 구속 완성의 역사를 성령께서 지옥에 있는 사람들에게도 선포하셨다는 뜻입니다. За тэгээ энэ одоо энэ 19-р ишлэлийг болохоор хүмүүс ингээ янз бүрээр тайлбарладаг гэнэ. Харин хамгийн гол мэдэх зүйл нь үхлээр чинь Христийг амьлуулсан энэ Христийн энэ мэдээг одоо хоригдосод гэж хэлж хэлэхээр одоо шийтгэл авахар бэлтгэгдсэн байгаа хүмүүс байгаа ш тий. Тэднэрт хүртэл тунхагласан гэдэг хэлж өгч. 자, 이게 무슨 얘기죠? 지금 자, 예수님이 구속을 완성하셨다고 하는 그 내용에 대해서 지옥에 있는 사람들에게 그걸 선포했다 할 때 그 지옥에 있는 사람들은 그걸 믿지 않았던 사람들이에요. 자, 믿지 않은 사람들에게 예수님이 구속 완성을 하셨다는 것을 선포할 때 우리 그것을 믿는 사람들에게 적용한다고 하면 어떻게 적용할 수 있느냐? За тэгэхээр одоо энэ дээр ингэж байгаа байхгүй юу? Христэд итгэж байгаа. Христийн талаар те Христ авралын үлсийг бүрэн болгосон. Тэрээр бүрэн гүйцэлд үүссэн гэдэг энэ мэдээг одоо арагдаагүй шийтгэл авахар хүлээгдэж байгаа хүмүүс боيو одоо тамд байгаа хүмүүстээс хэлсэн мэдэгдсэн гэж байгаа байхгүй. Энэ нь тэгвэл юу гэсэн утгатай юм бэ? Бид нэр тэгвэл энийг яаж хүлээж авах вэ гэхээр 자, 아까 여기에서 말한 것처럼 죽을 것이 생명에게 삼키우는 것처럼 때로는 이 땅에서 고난을 받았어도 결과적으로 믿는 자가 승리한다. 믿는 자가 걸어갔던 그 길이 신실하고 참되었다는 것을 알게 하신다는 것이에요. 결과적으로. өөрөөр хэлэх юм бол энэ юу асуудал яагаад тэнд мэдэгдэж байна гэхээр тэд нар бол Христийг үгүйсгсэн үлээж аваагүй ийм хүмүүс байгаа шүү дээ. Харин энэ хүмүүс болохоор чинь эцсийн дүндээ Христэд итгэлтэй хүмүүс буюу эцэнд найдажсэн хүмүүст аврал байсан нь үнэн байсан юм аа гэдгийг мэдүүлэхэд тулд ингэж мэдүүлнэ гэсэн утгатай. 여기 예수님이 구속 완성하신 것을 지옥에 있는 영들에게 선포했는데 그 지옥에 있는 사람들이 누구냐? 여기 20절에 보니까 노아의 날 방주를 준비할 동안 하나님 오래 참고 기다리실 때 복종하지 아니하던 자들이라고 그랬어요. За энэ дээр гэхдээ шоронд байгаа сүнснүүд гэж хэлсэн тийм. Энэ тэгвэл хэдгээр нь энэ гэж хэнийг хэлж байгаа вэ гэсэн чинь 20 дугаар ишлэл дээр байгаа гэж. Эдгээр сүнснүүд нь
Урд Ноагийн өдөр бүхээг баригдаж байх үед Бурхан твчиж хүлээсээр байхад дуулуургүй байсан тэр хүмүүсийг хэлж байгаа. 자, 노아의 날 이 방주를 준비할 동안은 어떻게 보면 그 지옥에 들어갈 사람들에게 기회가 주어진 시간이었습니다. Тэгээд Ноагийн авдар гэдэг авдар те баригдаж явах тэр хугацаа бол юу гэсэн гэхээр одоо тэр шийтгэл рүү явах хүмүүст өгөгдсөн одоо хүлээлтийн хугацаа байсан. Тэд нэр тэнцээ эргэж болох ийм боломжит хугацаа байсан. 그래서 그들의 죄악을 보면서도 하나님이 오래 참고 기다리셨다라고 표현합니다. Энэ дээр бас Библиэлд үсэлэр тэд нар бурхан тэднийг удаан хугацаанд төвчж хүлээсээр байсан гэж хэлж байна. 자, 노아를 통해서 복음을 듣고 죄를 회개하고 돌아오기를 하나님이 기다리셨지요. Тэд нэр Ноагаар дамжуулаад хэлсэн те хэлээд авдар баригдах хүртэл нь хүлээсэн гэж хэлсэн. 근데 복종하지 않았지요, 이 사람들이. Тэд нэр болохоор дуулууртай байгаагүй гэсэн. 복종하지 않아서 결과적으로 어떻게 됐습니까? Тэгээд үр дүн нь юу боллоо? Ноагийн үеийг хэдүүлээ бодох юм бол 불신반으로 다 죽고 지옥에 들어갔잖아요. 그들의 영은. тэд нэр яасан гэхээр бүгд өгсөн те. 자, Бүгд 그렇기 өгсөн 때문에 хамд ороход гарах болсон. 구원 얻은 사람이 몇 명뿐이냐? 겨우 8명뿐이라고 그랬잖아요. Тэгээд цааш нь харах юм бол бүхээгт орсон хүмүүс ердөө 8 л хүн байсан гэж хэлсэн. 자, 하나님께서 그러나 노아를 통해서 이 선한 양심 또 선한 행실을 그들에게 보여줬는데 그들이 듣지 않고서 그는 지옥에 갔지만 그러나 결과적으로 노아의 모습을 통해서 노아는 구원을 받았지 않습니까? 그 자녀들과 자부들과 더불어서 그것이 증거라는 거예요. Тэгэхээр тийм учраас энэ дээр нөгөө одоо 19 дээр тэднэрт ингээд таниулна, тунхагласан гэсэн утга нь юу гэхээр чинь энэ зам үнэхээр үнэн байсан юм а гэдгийг те Ноа болон одоо Ноагийн үр хүүхдүүд те хамт ороод аврагдсан тэрийг нь ингээд харуулж өгсөн гэсэн утгатай. 자, 결과적으로 믿는 사람의 선한 양심, 선한 행실이 승리한다는 것을 얘기해 줍니다. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо дүгнээд хэлэх нэг үгээр өгүүлбэр хэлхий гэх юм бол зөв ялнаа, зөв ялсан үнэ гэдгийг ингээ харуулхад байсан гэсэн. 때로 고난이 있어도 어려움이 있어도 끝까지 우리는 하나님이 인정하시고 하나님이 드러내실 그 선한 양심과 선한 행실을 까지 지키고 나가야 된다고 하는 것을 사도 베드로는 고난받는 소아시아 성도들에게 선포하고 있는 거예요. Тэгээд энэс бид нэр Илч Петр одоо эдгээрийг ингээд хэлсэн шалтгаан нь юу гэхээр чинь тийм учраас урд нь эзэн тэгж харуулсан шиг тэр дахиад бас харуулах учраас ямар ч байсан зөв талдаа зогсохдоо зөвхт болон сайн мэс чанарыг хадгалах дээрээ эцсээ хүртэл төвчээрээ тий эцсээ хүртэл бат зогсоорой гэдэг мессежийг өгч байгаа гэсэн. 그렇기 때문에 저와 여러분들도 우리가 세상에서 자, 하나님이 기뻐하는 올바른 게 무엇인가를 깨달았으니까 그리스도인으로서 끝까지 선한 양심을 가지고 고난 중에서도 자기를 지키면서 살아가도록 힘을 다해야 되겠습니다. Бид нар ч гэсэн ялгаагүй энэ гэхэд амьдрахдаа тий та хэн бэ гэдгийг таны байр суурь хаана байдаг вэ гэдгийг санахдаа Христ итгэлтэй хүний хувьд буюу Христэд хамаарагддаг хүнийхээ хувьд өөрийнхөө байр суурийг хадгалаад ингээд бат зогсох нь чухал гэдгийг сануулж. 자, 여기 21절에 물은 예수 그리스도께서 부활하심으로 말미암아 이제 너희를 구원하는 표라고 그랬습니다. 세례라 이렇게 말했어요. 21-ээс цаашаа харах юм бол гэсэн тий үүний тусгал болох баптизм нь буюу ус нь тий Есүс Христийн амьдлаар дамжуулан одоо та нарыг авардаг гэж хэлсэн. 자, 노아 시대에 물이 상징하는 것은 여기 구원하는 증표로 주는 세례라고 그랬어요. Тэр Ноагийн үед байсан ус байсан шүү дээ тийм ээ. Ус буюу үер энэ болохонгод одооны үед ярьж байгаа тохиолдолд энэ бол баптизм гэдэг хэлж өгч. усаар 그래서 угаах. 우리가 일반적으로 세례를 받을 때 물에서 세례를 받거나 또 적수 세례, 물을 찍어서 세례를 주죠. Бид нар ч гэсэндээ баптизм бүртгэхэд чинь тэгээ янз бүр байдаг те усанд бүрэн болгодог бас ингэ цацж ингэдэг те. 그것은 사실은 상징적인 의미입니다. Ер нь бол тэр чинь одоо нэг талаараа бол одоо зүгээр бэлэгдэл шүү дээ тийм ээ. 자,
세례라고 하는 것은 구원받은 징표로 주는 상징적인 표시예요. За баптизм гэдэг зүйл бол аврагдана гэсэн одоо ингэснээрээ аврагдана, ингэснээрээ зөвтгөгднө гэсэн одоо бэлэгдэл төдий тий ийм 거기에는 зүйл. 세 가지의 의미가 담겨 있습니다. Энд болохоор чинь гурван утга учир бас нуугдсан байгаа да. 자, 하나님의 백성된 징표라고 할 수 있습니다. 첫 번째는 Нэгдүгээрт нь болохоор чинь Бурхны ард түмэн ингээ боллоо гэсэн ийм одоо батал тий бэлэгдэл байгаа. 두 번째는 하나님의 약속에 그리스도의 언약에 참여하는 징표라고 볼 수 있어요. За хоёр дахь нь болохоор чинь эзний амлалтыг ингээд тэн дээр ингээд дахиад хэлж өгч байгаа буюу Бурхан амласан амлалтыг нь биднэрт одоо баталгаажуулж өгч байгаа гэсэн. 세 번째는 죄를 끊어버린다는 징표입니다. За гурав дахь нь болохоор чинь гимиг таны гимиг миний гимиг одоо ингээд баптизм бүртснээрээ тасалж яана гэсэн бас ийм одоо нэг одоо үйлдэл болт. 다시 말해서 우리가 세례 받으면 이제는 옛사람, 믿기 전의 사람과 같은 삶을 살지 않고 이제는 하나님 안에서 살겠습니다라고 하는 신앙의 징표라고 할 수 있어요. За бид мэд баптизм бүртснийхэд хүртээд яадаг гэхээр за одоо та ингээд цааш нь хүн боллоо гэдэг тий. Ингэсэн нь юу гэсэн утгатай гэхээр баптизм бүртгэхээс өмнөх хуучин хүн гэдгээс бол байхгүй. Одоо та бүх зүйлийг шинэ эхлэхлээр шинээр ингээ эхлэх боломжтой боллоо гэсэн ийм одоо ойлголтыг өгдөг. 구약 시대의 할례와 비슷합니다. Энэ өөрөөр хэлэх юм бол хуучин гэрэн дээр болохоор шинэ хоцлолтой ижлэх гэсэн үг шүү дээ тий. 그렇기 хөвчрөл. 때문에 자, 이 베드로는 자, 예수 그리스도께서 부활하신 그 징표를 너에게 주었다라고 얘기하는 겁니다. Тэгэхээр энэ дээр харах юм бол Христийн амьлсан тэр одоо амьлалын баталгааг та нарт өгөгдсөн гэж ингэ хэлсэн. 자, 그러면서 거기 말하죠. 자, 곧 세례라. 이는 육체의 더러운 것을 제하여 버림이 아니요 하나님을 향한 선한 양심의 간군이라 이렇게 말씀을 했죠. Тэгээ цаашаа нь юу гэхээр баптизм нь яг юу вэ гэвэл баптизм нь биеийн бузрыг арилгадаг биш харин Бурхан дөрвөх сайн мэс чанарын төлөөх гуйлт юм аа гэж хэлж гисэн. 자, 이게 무슨 말이냐면 여기 선한 양심의 간군이라고 그랬지만 그전에는 선한 양심이 하나님을 향해 찾아간다 그렇게 번역되었습니다. 옛날 성경에는. 이런 양심은 하나님의 선한 양심이 하나님을 향해서 찾아가는 것이라고 그렇게 번역했어요. Тэгэхээр одоо энэ дээр харах юм бол ингэсэнтэй Бурхан дөрөвдөх мэс чанарын төлөөх гуйлт гэсэн. Харин болохоор хуучин библиэр болохоор сайн мэс чанараараа эзнийг ингээ хайгаасаа гэсэн гуйлт гэсэн утга байдаг. 그렇기 때문에 구원받은 성도는 계속해서 선한 양심을 써가지고 하나님의 인도를 따라가야 된다고 하는 것을 사도 베드로가 이렇게 표현한 겁니다. өөрөөр хэлэх юм бол энэ болохоор чинь тийм учраас Христ итгэлт хүн сайн мэс чанарынхаа хувьд үргэлжид эзэн Бурханаа хайж ингээд явах ёстой шүү гэдгийг Петр сануулж байгаа гэсэн одоо агуулга байгаа. 그렇기 때문에 예수 그리스도로 말미암아 구원받은 우리 모든 그리스도인들은 끝까지 어떻게 보면 이 구원받은 성도의 길은 고난 중에도 하나님을 향해서 끝까지 걸어가는 것이 성도의 길이라고 하는 것을 이렇게 사도 베드로는 이렇게 표현한 거예요. Энэ дээр харах юм бол Христэд итгэгч хүмүүс те харин энэ итгэлээрээ сайн мэс чанараар дамжуулаад эзэн асуудалд орсон ч бай ямар ч нөхцөл байдалд байсан бай тэр дундаа сайн мэс чанараараа өөрийн бүтээгчийг өөрийн одоо эзнийг ингээ хайх нь их чухал гэдгийг ингээ сануулж өгсөн байна. Илж Петр. 그럴 때 성도들에게 영광의 상급이 있습니다. Тэгснээрээ итгэгч нарт ирэх үед алдрын ингээ шагналт нь байх болно гэж сануулсан. 그래서 22절에 그래서 예수님이 어떻게 보면 구속 완성을 하시고 난 다음에 하나님 앞에서 전기케 되신 모습에 대해서 기록해 놓고 있는 거예요. За тэгээ 22-ыг харах юм бол эсвэл эзэн Есүс авралын ажлыг гүйцэлдүүлснийхээ дараа тэрээр яасан бэ гэдгийг одоо ямар байдалтай байгаад дахин сануулж өгсөн. 자, 그는 하늘에 오르사 하나님 우편에 계시니 천사들과 권세주가 능력들이 그에게 복종하느니라 이렇게 말씀했지요. Энэ дээр харах юм бол тэгсэнтэй тэрээр буюу Христ
тэнгэрт очоод Бурхны баруун гарт байж тэнгэр элч нар болон эрх мэдлүүд болон хүчнүүд түүнд захирагдаж байгаа билээ гэсэн. 예수님이 세상에 계시면서도 당신의 사명을 끝까지 완성하셨어요. 그럴 때 예수님은 하늘에 올라가서 하나님 우편에 계시고 천사들, 권세들, 능력들이 예수님께 복종하게 됩니다. Мгм. За тэгэхээр эзэн Иесус энэ дэлхийд амьдрахдаа түүнд даатгагдсан үүрэг гэж байсан. Тэр төгс биелүүлсэн. Харин төгс биелүүлээ зогсохгүй тэнгэр рүү очихдоо эзэн Бурхны баруун гартал заларсан бөгөөд түүнд тэнгэр элчнэр болон эрх мэдэлтнүүд мөн хүчнүүд түүнд дуулууртаа захирагдж байна гэсэн тийм. 자, 성도들에게도 이러한 예수님과 같이 하나님 앞에 가서 권세 있는 또 천사들이 수종들은 복종하는 그런 미래를 얻게 될 것이라고 얘기하는, 이 땅에서 선한 양심을 따라 끝까지 선한 길을 걸어갈 때 Мгм. Тэгэхээр яг үүндээ адилаар элч нарт ч гэсэндээ итгэгч нарт ч гэсэндээ ялгаа авахгүй бид нар энэ дэлхийд амьдрах үедээ зөв зам дээр үнний талд зогсоод байх ёстой байран дээр эцэстүүртэл байх үед танд ирэх ирээдүйг та эндээс бас ингээ харах боломжтой гэдгийг ингээ сануулж өгч. 그렇기 때문에 저와 여러분들이 어떤 고난과 핍박이 와도 우리가 선한 양심을 가지고 선한 행실을 가지고 그리스도인으로서 자기의 길을 잘 걸어가도록 해야 됩니다. Тийм учраас бид нар ирээдүг мэдэхгүй гэхдээ ирээдүйд ямар ч зүйл тохиолдсон бэ? Танд ирэх тэр бэрхшээл байна уу? Хавчлага байна уу? Юу ч байсан те та эцсээ хүртэл зогсох ёстой байр суурин дээр зогсоорой гэж ингээд сануулж байна. 자, Амин. 우리 잠깐 쉬었다 하시자고요. Хайдуулаа түр амарч аваад буцаж оръё. 10분까지 쉬었다 하겠습니다. 90 분 гэж. 예. За. Даадлаа 20 буцаад уулзцгаая. 우리 좀 시간이 갔는데 아무튼 간에 여러분들 우리가 그리스도인으로서 때로는 고난 중에 있을 때도 성도의 마땅한 모습을 지켜나가도록 힘을 다해야 됩니다. Бид нар ямар ч энэ удаадаа ямар ч үед байсан гэсэн Христ итгэлтэй хүн Христ итгэгч гэдэг нэрэндээ тохирсон ийм амьдралаар амьдрахын төлөө хичээх хэрэгтэй байгаа. 우리 학교의 목표 두 번째가 바른 윤리인데 그 바른 윤리라는 것은 그리스도인으로서 바른 인격을 가진 주의 종을 말하는 겁니다. Тэг одоо сургуулийн зорилго гэж байгаа. Тэр зорилгоудын хоёр дахь нь болохоор чинь зөв төрхтэй, зөв байр зөв одоо нөгөө одоо зөв эзэн төрхтэй хүн энийг ингээ бэлтгэх гэсэн байгаа. 여러분들이 각처에서 바르게 살아가도록 힘을 써주시기 바랍니다. Та бүхэн маань тус бүртээ дор бүрнээ эзний өмнө үйлдэлтэй хянамгай байж ингээ зөв амьдрахын төлөө хичээгээрэй. 자, 오늘은 여기 아까 지금 누가 기도해줬지? 아까 여기 누가 기도하셨지? 아까 여기 Өдөөс өмнө хэн залбирлаа 아까 манайхаа? 나랑계를 기도하셨지요? Наран гэлэх залбирсан тий. 네, 아까 나랑계를 기도하셨어요. 그러면 여기 가만히 있어라. 누가 기도 안 했나 이거 보니까 여기 여기 기도 안 했어. 오늘은 오강제책 사모가 기도했어. Өнөөдөр би залбираад дуусгая. 잠깐만요. 네. 기도하세요. Хамтдаа залбирцгаая. Хайрын их эзэн минь танд талархал өргөе. Биднэрт бидний алхам болгоны төлөө санаа тавьж биднэрт ирэх өдрүүдийн шагналыг дахин сануулan синхруулахтэй биднэрт илүү найдварыг өгч биднийг улам хүчрхэгжүүлж бас урагшаа алхах зам болгондоо хэрхэх талаар үргэлж сануулж өгч байгаагийн төлөө танд талархъя. Тэгээд энэ дунд байгаа таны хайр
эзэн бурхнаас өгөгдсөн тэр үүргийг биелүүлэхэд өгч байгаа хүчийг тань үргэлж санаж талархах сэтгэлээр алхам бүрд цаг мөч бүрд хардаг эзэн бурхныг санаж түүний өмнө үйлдэлээ хянан амьдрахад тусалж өгөөч. Эцсийн дүндээ бүгд нь бидний сайн төлөө гэдэгт сануулж өгсөнд талархаж байна. Эзэн минь үргэлжид таны өгөгддөг үгс болгон бидний дотор сийлэгдэх болтугай. Танд талархлыг өргөе. Бүх алдарны эзэнд байх болтугай. Иесус Христийн нэрээр талархангуйлаа. 아멘. 오늘 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 이번 주간에 베드로전서 아주 길었는데 이번 주간에 5장까지 베드로전서 다 끝내려고 그러는데 못했어요. 자, Энэ 그러면 1-р Петр 5, 1-р Петрийн 5 бүлгийг 5-ыг ингээд дуусгая гэсэн төлөвлөгөөтэйсэн гинэ. 자, 여러분들 수고하셨고요. 이제 감기 조심하시고. За тэгээ манайхан бас маш ингээд тууштай байсанд баярлалаа. Тэгээ та нар маань юу ханиаднаас бас болгоомжлоорой. 자, 그럼 또 다음에 뵙겠습니다. За тэгээд дараагийн хичээл дээр уулзцаая. 자, 끄겠습니다. баярлалаа. 자, За 마이스테. баяртай. 자, 생아브라를. За баяртай. 끄겠습니다.